درونشتنا یکم انجمنا گلیا سوریه ده سروک پرلمانتوی دو جیگرن وی و سکرتیرک هاتن هلبجارتن. پرلمانترین کرد عبدالحکیم بشار 10 دنگ و رنگین عبدوجی 23 دنگ جدصد و 10 دنگان ورگرتن و نکارین ده سروکتیا انجمن ده کرسیک به دست بخن. اکرم حسین اندام امینداریا گشتیا انجمنان اجتماعی کردی انکسی دبیجه گو حکومت دمکی بنگاه دولتک ناوندی داتینه جبرویه که دموکراتیک و هفکاری بو کرداره تیده پیدا نابه. برجي نهاتنا دابش كرن دهرسي سلطات دنيا تنفيذي ونيا تشريعي ونيا قضائي سوري دوري حموكي كتن مراكز سيادي هندروي سوري دا حمود دستي بيدستلا داري دستي جرانجكيا جهية تحرير الشام حتى اف بين صال درباس نبل من باورا نهل بجارتين شيبي ونا بجداريا كردا بوي شكلي شراكات وك بيكاتك سركات هندروي سوري دا بيك سروک پارتیا آشتیا دموکراتیک کردستان طلال محمد گو پارتیا وی لگل 20 پارتیین دین ان کردی گو یک جوان جی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پی دی بو هلبجاردن بویکوت کربو دبیجه گو دوی کرد لدیجی بردوامی پاشگوه کرنا وان جالی حکومت دمکی و هلوست کنونی شام بدن. جوینا دو جیده يعني ها ديار كرن نا كرسيك دا كردا وكي بيك هاتيك سركت سوري ده بكيماني غرق جيگري سروك برلمان كرد بانا غرق او ايگو بون نونري كردا ده برلمان ده غرق خانسيحا بكرنا و مراجعاك وكي كرد جوي مسألة بيكرن جنفر چاوا كاربن دانو سندرك في حكومت آدم كي سر بنگها گو كرد وكي ملتك سر عرض خانو ما في دستورية مافناس کرد عزیز برو باور دکه گوهن ولاتین هریمی دستوردان با آوای دانستندنا حکومت دمکی بدوزا کردی لسوریه را دکن. هالبجارتن لسوري چه نبونه فإرادا ملت تزوير كرن إيرو بدريا في برلماني جبر ولو أمكار لبنا رنسلطاك استشاري بس أف سلطة استشاري جي وقت بيجي منكاري بو عدالتي نافرا بيك هاتاياتي دشيكه حتى أنا أف حكومتها شامي تأكيد دك إنه باوريا واب ديمقراطية ناي أف حكومة يعني بريارة ويج درفتي أخوياي أطراف إقليمية هنا أف أطرافنا ري نادن برسكريكا كردي لسوري چاره سرببه. هجمارا اندام کرد پرلمانتویا سوریه ده جدصد و 10 کسان 12 کردن. افریجه جصدی 6 درباس نابه. و اف یک جی دلگرانی لجمرایا گشتی و پارتی و آلیین سیاسیین کردی لسوریه چکریه. ایوان حسیب دنگ امریکا قامشلو